Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lau pada di mana sehingga hilalana ia kesempatan mabarakai kita masih sempat hadir di masjid kita guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka toporo salawat dan ni'mat salam alori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ina rampewe to pandritata. Maka da iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulangi ri hakikiwi pacapurani ri lahiran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riwatu melona ri pancaji pangulutan Nabi Adam alaihi salam. Ada 4 unsur yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diciptakan menjadi seorang manusia. Tegana yerong yanaritu afiwe, uwaye, tanaiwe, dan niya angini. Sehingga Allah taala nautusui malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, jokko komerewi patan rupewe, maka dan kapung Allah Ta'ala maelo pancajiki rupa tahu. Aga malaikat Jibril najok dari apiwe. Nah padangi apiwe api nautus kapung Allah Ta'ala untuk malawi alusukmu nasabak melo di pancaji rupa tahu. Neye ke maka da apiwe Jibril maelo makar riala halusukku mancaji rupa tahu neye kia sanggup piselle kak masom paripung Allah Ta'ala. Maka dari malaikat Jibril sanggup tuh seleki masom paripung Allah Ta'ala. Najok kasi malaikat Jibril merawi tanaiwe. Tanah abirani halusukmu nasabak meloi pancaji pung Allah Ta'ala rupa tahu. Maka dari tanaiwe Jibril melomaka makbirani halusukku na yekia sanggupi rupa tawe untuk sele toka masompa ripung Allah Ta'ala. Najok kasi Jibril merawi angin. Angin. Melori ala halusukmu, melori pancaji rupa tahu. Na yekia maka angin Jibril wabiramu halusukku untuk ripancaji rupa tahu na yekia melotobi seleka masompa lori pung Allah Ta'ala. Aga na sanggup to maka sanggup tu matu seleki masumpa. Dan yang terakhir riere waye alami halusukmu melori pancaji rupa tahu. Maka dia waye melotoka mabirangi halusukku na yekia sanggup to piromatu rupa tahu seleka masumpa ripungala tan. Aga na riala ne yepae sehingga unsur manusia itu terdiri dari air, api, angin dan tanah. Terbentuklah manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Riwayat dari pancajina Nabi Adam. Kemudian naukai matanna cenga rilangie. Ternyata angkanita asanna kalimat tertulis asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga makutana pengulutan Nabi Adam puang. Engkamu baga pamulang ripancaji naya. Naya na rupa tahu mamulang tapancaji. Maka dia Allah Ta'ala naya mamulangi ri hakikiwi ya naritu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya ke iya pamulangi ri lahirannya ya naritu Nabi Adam alaihi salam.
Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, nareko irita nilino makukue. Tanah ewe sudah mulai menghancurkan dirinya menjadi tanah longsor. Api ewe mapamulatoni malumpah. Cide-cide malepus digasi. Cide-cide makan reseki. Pun juga air mapamula ni makukue waye makasolan. Terjadilah banjir. Makukue seluruh Indonesia sudah mencapai 75% dikena oleh air banjir. Kemudian begitu pula dengan angin, makukue anginnya megatona makasolar lebok na tanai. Sehingga pertanyaan magi na terjadi makuro. Penyebab terjadinya semacam itu hadirin yang dimuliakan Allah na sabab mega na rupa tahu purana na lamana halusut na yerona apae masele masong paripung Allah Ta'ala na yeka mega rupa tahu de na melok masompa sehingga maceni tanai macetoni afi macetoni anginge macetoni waye na macai mana ina sabab magai pura mana kina panca na pa janji di rupa tahu untuk sele masompa na mega rupa tahu de na sompa ripung Allah Ta'ala. Sementara janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Benenge nasa penduduk nalino. Misalnya kampota purau benenge nasa sininna ki purau matapok manangi dan nia pada meto manangi ripung Allah taala. Lapatangna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tanna upaturunna pamasewe korilangie dan nia upatompona barakae kolir tanai. Janjina pungala ta'ala. Benenge para mata pamana kina nia masompa kilo di pungala ta'ala. Dene sompor cokolai na buah. Benenge para mata pamana kina nia para metoke pungala ta'ala. Dene temangking. Masusta saparan na agagewir lebok na tanai. Nah sebab janji na pungala ta'ala alena sendiri melok panonnoi pamatewe poler langie dan nia na patompoi barakae poler tanai. Na yeke walakin kazzabu fa akasnahu bima kanu yaksibun. Na yeke pada engkamanat ko pak belle wiyero anu angkewe na panca di pungala ta'ala de muturusi perintah na pungala ta'ala wa akasnahu bima kanu yaksibun engkamana ni ricalla di pungala ta'ala rigo engkana perbuatan namana idi rupa tahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ayana hakikat tujuan manusia. Maka dia pungala ta'ala dia sana suruh ki makdar. Dia sana suruh ki masa kiri oto. Senyir tujuan dan pancaji pungala ta'ala. Tapi tujuan utamanya na pancaji ki pungala ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pura de upancaji wijinge si bawa rupa tawe sangadin na melok masompah. Magi mene jama linota na sabak detosi na makasitu asompa tari pungala ta'ala nariko de na makasi linota. Contoh. Nariko de to makdar kira-kira de gago dia linga waju. Nariko de gaga wajuta, de gaga irista tutupi aurata untuk masuk pari pungala ta'ala. Nariko de to mapalau wadiki manca jirepo daripada tarupa tahu. Na iya manca jirepoi daripada tarupa tahu na cangi agamata. Jadi tongan-tongan na hakikat na melomi masum paripung Allah Ta'ala na magi harupa tahu ribalik keseharian pekerjaannya itu na lupa pung Allah Ta'ala. Tega na contohna mangoli sampajange na yeke mega tahu na solorong sampajan na riawana coklae. Mega tahu na solorong sampajange di palawangan na jupanda sengkang ripalawangan na siwa purau aga batuan ada na pegoi sampajange padahal yana tujuan utama na pancaji ki pungala ta'ala adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sininna anu jama-jama linowe ripego rilebok na tanaiwe seharusnya malah mendekatkan diri kepada Allah. Dena bailai ke pulir pungala ta'ala dar rijamaewe galur rijamaewe pakantoroe seharusnya semua itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauhkan. Nah, sabab hakikinna tujuan nang kata ini pata wirlebok na tayo masompon. Ainar na kada anda guru tapata sauku man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah gini gitu majapui wi alena, majapu na japui tu puana.
Nariko engka tahu dena japui alena, denu le majapui puana. Tiga nariasa. Perlu ria japui wi aleta maka da aga na pancaji ki pungala taala ata ki iare ga puan. Tentu maka dati ata. Berarti nariko ata ki yaki ki maka da angka ma pancaji. Iritangi alewe ata angka puan. Sekarang matapani angka na puan. Kira-kira aga toro na perintah puange lori atana. Nareko yaki ki maka da idi ata. Pungala ta'ala puang. Berarti engka parenta na reki matu. Para toha parenta na bos ilori anak guruna. Maka iku perangkat desa iwe. Engka tu matu parenta na pak desa. Iku iman dusungi. Engka tu matu parenta na iman desa iwe. Nasabak dusutosi. Iku bupati iwe. Engka tu matu parenta na atas santa. Jadi hakikin na iris tangi alewe ata. Berarti yaki pasti engka tujuan na pancaji ke pungala ta'ala. Engka parenta mero na reki pungala ta'ala. Tertera dalam Al-Quran maupun hadis perintah na pungala ta'ala. Jadi na bawa riaka yang itu sempajangi perintah langsung pungala ta'ala na tarima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga engka dua rupa tahu mangolori penguluta Ibrahim bin Adham sendi panrita maraja. Makutanai wahai Ibrahim bin Adham. Yero ya upoji mapangadi. Kira-kira wadi moki karo mapangadi. Nule kapan nareko idi tani makara wa asunna na tauhid. Na isian na hanu majai na kutanasti makara wadi. Ya upoji mapangadi kira-kira wadi ki karo mapangadi. Upoji ya pego anu masalah wadi ki pego anu masalah. Tetapi nasabah Ibrahim bin Adham adalah orang ulama yang memiliki kebijaksanaan, maka dia menjawab dengan logika. Maka dia marigaga atau mapangadi itu. Dia marigaga. Tetapi ang kalima syaratna nariko melo ki mapangadi. Nariko melo ko menau 5 syaratna nariko melo ki menau. Nariko melo ki boto 5 syaratna nariko melo ki boto. Nariko melo ki marenu 5 syaratna nariko melo ki marenu. Nasa andre guruta Ibrahim bin Adham. Yang pertama nariko melo ko mapangadi, melo ko boto, melo ko marenu, melo ko pego palanggaran, sapa ko lino, iya tanye pungala ta'ala pancaji. Sapa no lino tega lino monroi tanya pungala ta'ala panci. Sapa ko lino lain. Nasaba lino na pungala ta'ala na chato makasola kasola na chanto melo pego palanggara rilebok na panewi. Sapa no lino. Itu yang pertama. Nape nomor set kita kita meni. Maka man rasa di tegi monro tololongan lino. Selain na panci di pungala ta'ala digaga. Yang kedua, nariko melo ko mapangadi, melo ko pego palanggaran na pungala ta'ala, aja muanre dale poleweri pungala ta'ala. Mapikirin wah, mak dari sekolah kana pungala ta'ala di petui. Pungala ta'ala peturung ibu sip, pungala ta'ala matur ikai, pungala ta'ala patu maning anuang kewer na punatane, ay ini tina janji. Yang ketiga, nareko melo ko pego palanggaran na pungala ta'ala, melo ko mapangadi sapa ko onro yede enita ko pungala ta'ala. Narikon ko onro mita denita ko pungala ta'ala ako norboto. Ako norma domeng, maporkas, marumus. Na iye ke sapa ki onro degaga onro tangita pungala ta'ala. Sehingga angkat dito panrita na podilada anak guruna. Sehingga iro anak guruna lengi merasa cemburu ama agero guru tanah ini harus jadi kaminan puji. Nah yeke untuk membuktikan maka rasa kecemburuan itu nasabah angka pangkaukan na yese dia anak guru maka ting. Sehingga nawereng ni manu anak guru na. Satu perintahnya gere iya manu rigo angkana de gaga mita ko. Angkana tama wese na gere manu giling lalau lorek manora manya diga mita kana gere manu. Angkatona sa menre ripo kaju-kajunge. Nah sabade nagagato mitay nagiri manuwe. Yemo yese gewe selalu merasa yakin bahwa nita ka pungala ta'ala. Tama wetewe ay nita ka aja pungala ta'ala. Menre ki bulu ay nita ka pungala ta'ala. Dena jadi nagiri akhirnya lesumana na guru na yun. Nataneni magi ko de mugere wasa perintahku gere iri go angkana degagan mita ko. Yemo ero na duwewe na sabana saya ugere ki wetewe ba degato mita ka. Ugere ki buluwe na sabak de gato mita kakor. Na ye kayo na ananae na sa ande guruta ku. De ugere kasi na sabak
Nade gaga nasa onro kilino. Ewe natan nita pung Allah Ta'ala. Pasti nita ki. Jadi jaju gere. Akhirnya maka dan ye upujani anak ye nasaba yakini matappa yori pung Allah Ta'ala sehingga dia napego pelanggaran. Jadi nariko melo ki boto, melo ki marino, sapa-sapa nih Ron. Ini yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, nariko melo ki pego pelanggaran, nariko melo ki mapangadi, melo ki pegoi atas salah ripung Allah Ta'ala, nariko matu narapi nyawata, melo madi malaikat maut, mulle muga padang, maka daja sana muala nyawaku. Ya. Dia apa ada Nabi Musa, kurang lepas si bali-bali, malaikat maut, nariko melo ki lepas si bali-bali, malaikat maut, pakai Nabi Musa. Magi na lepas di bali-bali watunna angke malaikat mau maka Musa melo na mala nyawamun sa aga muasa langsung pun dilepas di bali-bali. Akhirnya malah pengalatan maka puang padilata bagi pun lepas Nabi Musa. Maka meto peko carana maka lo ka mala nyawana. Nasai caramu tu ka fa mala nyawana di mapakada di mapakalabi. Joko ko bema padangi pengalata la suruh ka. Akhirnya mak bersalah assalamualaikum nabali waalaikumsalam. Tamaki aga kareba tu. Maka nasuruh na pung Allah Ta'ala malah nyawaku. Wow, cocok nih, saja nih. Taruh ka majen nih, ulewu ta'ala tentu nyawaku. Jadi sedang kagak malaikat mau, mapakalabi nariko melo nale nyawana, pengulutan Nabi Musa, sebab benenge dan mapakalabi dilepas bali-bali. Pada waktu tidur patoi muat tama-tama di bola natawa nari mapakalabi taja nalepas bali-bali kok. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dimuliakan kan nareko. Pego ko palanggaran nang ka malaikat maut mala nyawamu matangako mapangadi matangako pego palanggaran muatanga macule-cule anak natawe sehingga ka malaikat maut mala nyawamu mulai moga pada maka daya jasana yolo malaikat tarmi yolo laba ye takale menyama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi dia niruleh. Akhirnya tenri orang natawe dan yang terakhir yang kelima. Wadi moko pego palanggaran, wadi moko mapangadi, wadi moko boto, wadi moko marenu dan lain sebagainya pelanggaran yang bisa kau lakukan. Tapi yang kelima syaratnya nariko masuk melotiwi ko malaikat rirana kapacalana pungalatala padangi maka aja mu tiwi kalau suruga maka dayena tu lima ewe syaratna dia boleh papole mapa mulo nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 dia boleh papole. Oleh karena itu, sisa-sisa gagal ini rupa tawe untuk pelanggaran aturan pengalatan. Nah, sabamagi pertama pengalatan na wereki lino yon rangi ye. Niga wereki dar tomotota. Niga maling tomotota. Niga wereki tomotota neneta. Niga wereki neneta de gaga. Joka bami alai na tabbangi na sanuku. Padahal kulir pengalatan. Nah pas yang mana kiri pung Allah Ta'ala no kiri bona tanewe aga tol dia naik di melok pegoi palanggaran pung Allah Ta'ala nah dia to melok masuk saja. Yang kedua pung Allah Ta'ala masaronita ki yakin bahwa Allah melihat kita masiri ki pego palanggaran sementara Allah melihat kita. Yang ketiga pung Allah Ta'ala meweriki akenandre pung Allah Ta'ala jamingi daleta magitos dia tamelo pegoi palanggaran. Papa dan ini dari kung ke anak tak sendiri dui narik peisuran dan dinaturusi kita pemakalan papena dingin. Yang keempat, Allah Ta'ala pasajangki malaikat yang senantiasa menulis apa yang ada di kehidupan kita. Malaikat yang kanan mencatat kebaikan, yaitu atid. Dan malaikat yang kiri, rakib, mencatat amalan yang buruk. Sehingga maka ada Allah Ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi rakibun atidun. Ada tak bawa narik komajai no kini ja. Jadi itu masalahnya narik kenapa ki mania di topo tu no ki pungalatala misalnya. Oh matu ko purasampaja subuh uniakan ni jokal lele sekolah nasi anu. Oh depa tu no ki pungalatala itu depa. Ye ba no ki pungalatala matu yero nariko jokatongan ni madu sekolah natai. Nape na catat ja pungalatala. Tapi ye mo nariko dece melo ipegau nape ini akan no ki meni dece. Uniakan ngi matu konni masam pajat tahajud. Uniakan ngi masumbangan ngi agagaku. Devoron ya sumbangan. No kimeni pungalatala dece. Apalagi nariko ipego memang nih. Nawiremeni dece pungalatala hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir. Angkato malaikat matu tiwi ki.
Apakah natiwi kiri suruga, natiwi lor nakapacalana pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu biasa mati tawe. Nasero pung Allah Ta'ala jari pegau, deceri pegau tataki nasa naturu. Nah sabab benenge dia naturu ki pung Allah Ta'ala menau, napi ini akan menau mesti napabutan ni pung Allah Ta'ala. Benenge dia naturu ki nasa pung Allah Ta'ala boto, napi nasa igocok domingi, tapa dia nakido jari, dia natumak boto. Ini adalah pemahaman yang salah. Maka dia pung Allah Ta'ala pura napana sanga ki, dua tonro taya ki, suruga na dia, ranaka. Baru kemudian Allah memberikan potensi akal yang tidak dimiliki oleh binatang. Kemudian Allah memberikan hati tempatnya iman. Ayana rupatawe afikri madece ni pakai guna atita siko pekoge na nator Allah Ta'ala angka na dua onro taja kira naka yare ga suruga. Jadi menipite. Tapi te si ba madece, tapi te. Nare kupura ni pite matu de sermonrina pung Allah Ta'ala akiranaka menre makatoba setangi. Jadi matu kiranaka erotame ranaka matu pada itu nirsa makate dia tamat-tamat we. Tapi erotame matu ranaka pacalana pung Allah Ta'ala menre tu matu setangi makatoba rimimbarakna yang terbuat dari api. Aga na puada setangi la talumuni walakin talumu anfusakum. Ito ang kewe tamar na kapacalan na pungala Ta'ala, aja musasaka na neyekya sasakmanan ni alimu. Yaro ada na setangi, aja musasaka na neyekya sasakmanan ni alimu, nasabay kumututu nilo tamar naka. Iya pripancaji kari pungala Ta'ala, sudah dilaknat, matentu tamar suruga, matentu tamar naka, neyekya, welori pungala Ta'ala, supaya sapa kak balik, ibu-ibu na tanewe, si bawa ni kumana na baliku. Nek kemana na puro runtuk kirebo na tanai usuro kama pakai muturusi ka. Jadi aja musasaka na yeke sesak mana ni alemu na tabaan ka aturan na mere kupung Allah Ta'ala de muturusi wi na yeke awak bijikan anu majai yero hasimatan pego. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang moja-moja mali nota perlu mana ni ripanca di sini aja mata untuk makdepe ripung Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, sama korona sempajan nasi di rupa tahu, deni semangaji na melotuha mas sempajan. Maka da aturan agama maka da la salat liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Dena sempajan nasi di rupa tahu nareko dena baca Al-Fatihah. Itu aturan pertama. Tetapi nareko engka tahu deni semangaji rireke matoi at sempajanna selama engka na pego sempajange na sabak de metomi hanis teni. Na yeka waji nak gurui mengaji. Jadi tetap ya sesempajanan sabak de metomi teni. Misalnya pada anak engka tahu Kristen na pertama salang tentu dia banis mengaji. Berarti asam pajani na sabat tamani salang na yeka na riko de pate semangajiwe agurui ni mangajiwe tetap sesempajata na yeka na kanaki kewajiban untuk magurui riasangi angajimu. Pertanyaan yang kedua, engka tahu naseng letu matua dengan kanakan nailasa. Apakah orang seperti itu termasuk kekasih Allah? Sama halnya dengan Fir'aun dan Raja Namrud yang tidak pernah diberikan sakit oleh Allah, tetapi bukan kekasih Allah. Malah orang seperti itu adalah orang yang selalu musyrik. Jawabannya, maka dia rolasane reke pungala Ta'ala de neyamanan ala sewe pacalang. Nah, sabab itulah sewe yang pertama wadi jaji nakan nakilasa, na yeka melomi muji tepat tak pungala Ta'ala gang kafe ke tepat tu. Pada petoha pura terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Riwerengi lasa Nabi, riwere lasa di pungala Ta'ala, na yeka melomi riuji tepat nah. Na yeke ang kato tau denang kaniwere lasa belum tentu to maka de pamas itu. Sabab ko paboto de negere lasa, tu 5 boto tutu ni, etanya tu pamas itu na yeke abala lo boleh. Jadi dia mana na tahu nak nalasa pacoba yare ga pacalan, begitu pula sebaliknya wadi jaji madisiki boleh jadi pacalan itu na yeke adini sadari. Tergantung polet niga to nakan newe yornae. Nariko to makasi sampajana, to makasi tepan dari pungala Ta'ala. Dia akan nailasa, wadi jadi dia mati meteri pungalata. Tapi nareko to may pego pelanggaran, nah dia akan nailasa, wadi jadi ricala-cala tu teri pungalata itu. Di narekon ka to dia akan malasa nasang alena, tangai sampajana, tangai pakasibiana, dia to ganang kana pa dori pungalata.
Tapi nareko mapa duai aja na sama tepat maka dia itulah sana dia adalah kekasih Allah cenyetu. Nah sabayar kekasihna pung Allah Ta'ala yang narit tongkai marapir pung Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.